अहानबदा मरुइबा पाउ भारत की हानगी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी यामना सिंथानिंगाई ओइबा मरैबाकु नुसिजबा मिसक अमनि हाइना चीफ मिनिस्टर ना महाक लैखिदबगी अहानबा कुमोन थौरमदा फोंदोखरे। अमुबा आइन की मायोक्ता मसा मथंता मई थाजदुना लैखिद्रबा अथौबा पेबम चितरंजन की 15 सुबा लैखिदबगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे। चिंगी लमदा कल्चरल की एक्टिविटीज हेंगतनबा अमदी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सिंह फगतहनबदा सरकार असनसु अहेनबा मीटिंग थमली हाइना आर्ट एंड कल्चर की मिनिस्टर एल जयंतकुमार ना फोंदोखरे। महैरोय बेबीसना मिसी की लंगला लंगचिन पुथोकनबा मियामना खोंजंग संगसिनबा लेप्त्रि अमरोमदा स्टैंडर्ड रॉबर्ट स्कूल अमुक हना हांगदुना मथौ तौबा हौख्रे। पुवारी का सागोनरीबा थोंग नंबोनबी लैंगाकना मित्येंग चंगहौद्रबदि ngasiगी खुनाय असिदगी मांगखिबा याना लैरे। खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज में ताबिरिबा पुनापु एलिजाबेथ ना तरामोक्चरी हौजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरी। इंडिया की हानगी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लैखिदबगी अहानबा कुमोन थौरम ngasi बीजेपी मणिपुर प्रदेश सिंधुना कांचीपुर लेबा पार्टी असिगी लोइसंगदा पांगथोखरे। लैखिद्रबगी अयेकपा सक्तमदा हैकत लेकत तमदुना इकाई खुमनबा उत्पना थौरम अदुगी मपुंग ओइबा सक्तम ओइखि। थौरम अदुदा सरुक याखिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अटल बिहारी वाजपेयी यामना सिंथानिंगाई ओइबा मरैबाकु नुसिजबा लैबाकिनी हाइरबदि कथोकपगी थौदांग तलौदुना लाखिबा महाकी फिदमनिंगाई ओइरबा मसक असिमक याउद्रबसु सरुक अमतंग ओइरबसु महाकी मतुंग इनमिनसी हाइना तिलिबा मियामदा फोंदोखि। चीफ मिनिस्टर ना मखा तारदुना ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लैबा असिदा पुरखलिबा गुड गवर्नेंस असी हानगी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ना सेमलंबा लंबी अदुनाने। मतम अमदा असानबा मिटिंग अमगा लोइनना महाकना फोंदोकलंबा बीजेपी ना अफबा गवर्नेंस अमा सेमलकपा ngamgani हायरंबा अदु ngasiदी थबकता ओंथोकले। महाकना हाइखिबा अदुमक ओइरखली अदुना महाकपु लाइपोकनी हाइना खंजबदा लालोय हाइना हाइखि। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ना मा प्रेडिक्ट होय 1957 की पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ngang मागी स्पीच तारब मतुंगदा जवाहरलाल नेहरू जी ने करी हाइगे द मसी नोम नत्रग नोम भारत की प्राइम मिनिस्टर वर पयाब मिनी को डायरेक्ट हाइगी मान डायरेक्ट हाइ नेहरू जी ना अदुना नि ngасai मा भोट कादनब कैंपेन तौबदा नेहरू हो यावी अहानबगी कागिदबदा अदुना फैक्टर ने ना हाइदो अन वाफम खरसे थमगा अखोइसु मयामगी लैबाकी ओइबा पार्टी की ओइबा थबक चंगा पॉलिटिक्स सोशल वाकर ओइना चंगुरबनिना अटल बिहारी वाजपेयी मकी स्टेटस यौबंगमद्रगसु माना तौरमिबा ngasi अखोइना माबु लाटलिबा थमोइ सेंगना मागी दमता अखोइना पी ताबा ngamiba सिगी सरुक अमत्त वर्ष अनिद वर्ष अखोइ मयाम पुन्ना मतुंग इन्नब होना मिनसी। नाखल अमरोमदा चीफ मिनिस्टर ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ना पाइखलकलिबा स्कूल फगतहनसी हाइरिबा स्कीम मसिदा पुन्ना स्कूल 2,203 लैबदा अहानबा स्कूल हुमफु खंगतुना लेमना लाइरिक तमहंदुना क्वालिटी लैबा वखल लौसिंग पीसी हाइबेगी पांदमदा हयेंग अगस्त 13 स्कूल हुमफु असिदा स्कीम असी लॉन्च तौरगनी। लौ सिंगुबगी हिरमदसु नोंग तादबना मरम ओइरगा पोथोक लैररोइद्रा हाइना वानरंबनी अदुबु कन्ना होनबदगी चादा मरीफुगी चांगदी मही पाले हाइना खली। मियामना पुकनिंगदा मिपाइनरंबा अदु खरा मखैदी कोकलगनी हाइना फोंदोखि। तरागा तरेट मणिपुर पुंबदा स्कूल हुमफु लॉन्च ते तौखरे अखोइ स्कूल फगतहनसी हाइबगी नांगै अखोइना तौरिसना करम मणिपुरदा लैरबा करम स्कूल सिंगसिदैदा अखोइना पामिबा पोसके थादरकांदा मॉडल स्कूल ओहेनबा यागदगे फरब प्राइवेट स्कूल सिंगसे कम्पीट तौबा प्राइवेट स्कूल गिना पैसा याम लौवे अखोइ गवर्नमेंट फ्री दा तमलकदोइनी
अनीजिगी कहीं कहीं स्कूल फगलन जे फ्री द लाइक तमलगा क्वालिटी लेबा दुगुमा माहिरोई पुथोंगना अदुगा अखोगी प्राइवेट स्कूल सिंगना तमिना टैक्स भान भरा तवद भान थिंदोक थिंजिनगा ट्यूशन थिंदोक थिंजिनगा मदुगी तवद इमुंग से लोइना अयाम अखोई से चाखोट नगमनद्रमने सरकार की स्कूल फगरन दबा यारोय अदुना एजुकेशन मिनिस्टर चलोगा आधा हाइने रुप कांदा अनदर 19 करोड़ मा आपिरे अदुना हयेंग तवगदरिबा 60 स्कूल की लॉन्च तौदोरिसे सिगी मतुंग द मोय कोई 2000 मुकी स्कूल से सिजो कोई नेसिट की मखा नत्रा कोइना नेसिट की मखा दा कोई स्कूल पुनमक से मॉडल स्कूल होइना हाइदी स्टैंडर्ड अपग्रेड तौननब मदुगी फाइनेंस तौबिना कोई नेसिट ता हाइबदा मोइनसु प्रपोजल थार ओ हाइदना अदमाइन तबुना कोई कन्न होनजरी कोई पोथोक फगल अबनिको कोई हंतक से लाइबक थिबा नोंग खंगदे कमाई तोइनो असम जु इसिंग चावी अदगी त्रिपुरा जु इसिंग चावी अखोइगिने इकंग थोकदम नायबा अदुबु अखोइना ngami अखोइगी कन्न होनजबा अखोइ मयाम थमोइ सेंबदन हुजिक नोंग खरगदी तौरगा कनागी पम अदगी कनागी रिवर लिप इरिगेशन लोइना सिजनरगा तौबसिना मैक्सिमम 80% दी फजन पालेना खैलवी अथौबा पेबम चितरंजन ह्यूमन टॉर्च ओइना लेखिदबा चाही 15 मपुंग फारकपगी निंगसिंग थौरम ngasi Manipur Students Federation MSF na sinduna pangthokhrei leikhidraba athauba pebam chitaranjan gi poknafam lamdam Segaro takhelambam lekai gi TYC ground da thoram pangthokhi leikhidrabagi apokpi mama MSF ki president Milan amadi amuko ki president PH Devan Sharma yauna ima lup kaya gi luchingba sing amadi mahiroi sing kayana leikhidraba athauba chitaranjan gi mafamda haikat leikat tamlaba matung mafam adudagi DM college fauba miyam gi wangang daba khongchat ama chatlaba matung mafam aduda mapung oiba thoram pangthokhi DM College ground da pangthokpa thoram aduda Manipur State Human Rights Commission gi acting chairperson KH Mani Poirei Leimarol Maira Paibi apunba Manipur gi president Ima L Memchaubi All Manipur United Club Organization gi president PH Devan Sharma amadi Manipur Students Federation gi president NG Milan na thoram apu oina saruk yakhi MSF ki president NG Milan na kumjali sing ani mari gi August 13 da Manipur gi apunba gi ngam khai kaiba yaroi amadi Bharat lengak na lamdam masida chalairiba amuba law lokto u haina miyam na changsin khiba khongjangda masa matomta mai thaduna lekhidabagi damang thawaina pontha pi khiba athoba pebam chitaranjana lekhidaba numet asida athoba sibu ningsingba amadi ikai khumnaba utpani sed asida black law lokthoknaba amadi micham miyam da awaba kaya nangliba sigi mayokta thongna fana lepkhiba athoba asina pamjaramba wakhalon ado ngasigi mirolna khangnabaga loinana pandam adu fangnaba honabani MSF na mafam khuding chatuna black law gi matangda miyambu wakhal tahana ba honaragani seda sigi miyam na thengnariba China chaitheng kaya sigi maru oriba black law asina piba chaithengni masi MSF na lumna lobaga loinana athoba asina pamjaramba adu fangna ba honabada aikhoi pumna maki thongtang lei haiki हिंगनबगी खुदोंग चाबा पीद्रब लमदम अमदा मतौ कमदौना अखोई लारि लाइसु तमदुना लैगदौबिनो अखोई महै मसिंग तमदुना लैगदौरिबा महैरोइ सिंगना अखोई हिंगबगी हक लैत्रगदि अखोई महै तमुबगी कानाबा लैत्रे हाइबा अदुगुंबगी वाखलोन अदुदा अखोईगी मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन अमदि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑफ अलायंस ऑफ मणिपुर गे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी अहम अखोईगी हारिबा लुप अहम जिगे अखोई एडवाइजर होइना अपुनमगी सक्तम अमुन अपुनमगी खोलाव लविरंबा अथोबो पेबम चित्रंजन मंगांगना मियामगी महत छिलकांदा माना कथोक पिरंबा अदुगी थौना अदो खोइन उच्चबनी अथौबा सिना पामजरंबा अथौबा सिना निंगजरंबा मागी मंगलान तंगदु लैताबा मणिपुरमा अमुबा आयन गी चैथेंग फंगदबा मणिपुरमा अखोय महिरोइ सिंना मनिंग तमना महि तमजबा फंगबा राइट टू एजुकेशन हाइना भारत की लैंगाक ना पिबिरिबा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ना पिरिबा मिपम खुदिमक लारिक तमहनगदबनी हाइबा अदुगुंबा हारिबा एक असिगी राइट असिगी ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स असे मसि मपुंग फानना होनबदा पालिबा मणिपुर की लैंगाक लोइना लोइना मयोल की लेरिबा लैंगाकना मसि अखोई अखद ममियंग चंगबिदना येबगी हिंगबगी हक बेसिक ह्यूमन राइट असे हाना पिबियो
अथौबा चितरंजन बु सैथाबा इसे MSF की इसे अथौबा चितरंजन की मफमदा इकाई खुमनबा उतुना मिनिट अनि अवाबा फोंदोकपना मपुंग ओइबा सरुक ओइखी स्टेट असिदा लैबा CSO सिंगी लुचिंगबा सिंग अमदी स्कूल कयादगी लाकपा महिरोई कयाना थौरम अदुदा सरुक याखी पालन थौरम अदुदा सरुक याखीबा लैखिद्रबा चितरंजन की मचे पेबम निंगोल एल बबितान हाइखिबदा MSF ना ngasi फावबदा लैखिद्रबगी निंगसिंग नुमित पालन तौदुना लाकले अथौबा सिना पामजरंबा अदु फंगनबा होनबदा अंगंबा मतेंग पांगनी हाइखी थवाइना पोंथा पीगिबसिदा MSF ना सही तरा मंगारक सुना सिलबिरकपा थौरम खुदिमक्ता इमुंगी साइटकिसु करिमबं नुंगाइतबा पेंदबा लैजदे मखोइबु पुंगनिंग हक्चांग थवाइ याउना थागसरी पुनमक मोइबु सही खुदिंगी लाकपा कुमोन खुदिमक्ता ngamba oisanu haina aigi saitaki moibu mangon pijari ipana pamjara ba armed forces special power act 1958 asi lautho pagi maigaida mana tawjaramba thabak khuding maksida akoi ju thawai hakchang yauna ipagi damak saugalli matungda la kadoriba miron khuding mangna ipagi matung induna armed forces special power act ase lauthok na ba khongjang changba khudimakta thongna lingjeng hanba leitana mayok yabiyo haina aina thamjari अमरोमदा MSF बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सुसिंदुना मानव खुनाई अमा पुरकनबा मणिपुरदा अफस्फा 1958 थमजिनबगी मायोक्ता मियामगिदमक पुंसी कटख्रबा अथौबा पेबम चितरंजन लेखिदबगी 15 सुबा निंसिंग थौरम पांगथोखरै थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना बिष्णुपुर कोनुंग लाइरेंबी चिंखोंगदा लैबा अथौबगी खुवमदा अमदी अथौबा सिना बिष्णुपुर कैथेलदा थवाई कटखिबा मफम अदुदा मियामना हैकत लेकत तमदुना इकाई खुमनबा उतख्रै हैकत लेकत तंबगी थौरमदा अथौबगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग MSF की प्रेसिडेंट NG मिलन अमोको की हाना की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी खुमन यूकोविड की प्रेसिडेंट TH नोरेंद्रो मैरापाइबी लुप सिंह अमदी मणिपुर की मफम कयादगी लाकपा मियोइ सिंह अमदी महिरोइ सिंह न सरुक याखी MSF बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट M विद्यानंदना अथौबा सिना मियाम की दमक कथोखिबा मथौनाबु इकाई खुमनबा उतुना हैकत लेकत तंबसी चही खुदिंगी लेपा लैतना पांगथोकनी हाइखी अथौबसना लैगिदबा 15 सुबा निसिंग फलो निमित असिदा मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन MSN सिंजदना इमा इवेंट कयामगा सरुक यामनदना ngasi पांथोक सरिबा सिदा अजनुरी खै थमनुंदा मिहोरोंगी थमनुंदा ngasi कोबा अखोइ की right to excel life हाइबसि अखोइ तुंदा कौजब लैदे अमसुंग अखोइ की थमनुंदा चेना लै यामसिना अखोइ की मानव खुनाय मा सगनिङाय होनाबदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एयर 1958 मुथनङाय कोई मणिपुर थमदनिङाय मणिपुर लौथु पिउ हैना इसान मसान हिंदन कोसना मुसान सुप्रीम सेक्रेटरी ऑफ द मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सिंधुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑडिटोरियम हॉल दा अथौबा पेबम चितरंजन मंगांगी 15 सुबा लेखिदबगी कुमोन थौरम पांगथोखरै थौरम अदुदा सरुक याखिबा सिंगना अथौबगी अयेक पसक्तमदा लैकतुना इकाई खुमनबा उखी थौरम अदुदा वांगांगलदुना चीफ गेस्ट ओखिबा अजुका की प्रेसिडेंट मुतुम मैपाक सना मंगांगना मणिपुरदा लैरिबा मियोय खुदिमक डेमोक्रेसी चटपा इंडिया ने मिपुम खुदिमक चप मानबा फंडामेंटल राइट्स लोइना पी हाइरगसु मणिपुरदा अफस्फा 1958 थमदुना हक मतपीबा यानिंगदे असिगुम्बा ब्लैक लॉ असिना मणिपुर की मियामदा अवा चैथें कया पीरी हाइबा वाफम फोंदोखे मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम की प्रेसिडेंट अतोम राजीव मैतेना अथौबा पेबम चितरंजन मंगांगी मथौना अमदी महाकी मरिंगजेल अखोई कैदौनुंगदा कावबा यारोय महाकना लमचिंग मैरा ओइदुना मसाबु मै थाजदुना मियामदा पिरंबा मेसेज अखोइना कावफम थोक्ति हाइखी अफस्फा के मखादा हिंगन लेदगी सरो मागे मायोक्ता लौरमगा अखोइ सिगिबना हेना फै हेना खन्दुना अखोइ थवाइना पथा खपीख्रबा अखोइ नुसिरबा याबा असिगे फंक्शन अमने बॉम्बे दा पोपा मी अमगा दिल्ली दा पोपा मी अमगा महाराष्ट्र दा पोपा नत्रगना जम्मू कश्मीर दा पोइबा मी अमगा मणिपुर दा पोपा मी अमगा मेघालय दा पोपा मी अमगा तोमा तोमा मागी राइट तोमा माना पीबलती सब मानव आय राइट पीरी तब तब अखोई दा येगी मिया अखोई पीपल सिंग येगी मिया तो
मधु होंदो हाइबगी अदुगुंबा ह्यूमन फोर्स होइरकांदा हारिबा अथौबा पेबुल जितेंद्रना पिरंबा मेसेज असे ngasi mirona कौफम थोके अदुगा महाकी होंगुल अकोइना लिफम थोई ओबा फाइ वफम सी आई लोसलापन थमजगे चिंगी लमदा कल्चरल की एक्टिविटीज हेंगतनबा अमदि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सिंह फगत हनबदा सरकार असिनसु अहेनबा मीटिंग थमली हाइना आर्ट एंड कल्चर की मिनिस्टर एल जयंत कुमार न फोंदोखरै ngasi ऑल सेक्रेटरीट लाइबा मिनिस्टर की ऑफिस चैम्बर दा पांगथोकपा चिंगी डिस्ट्रिक्ट मंगा दा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अमदि कल्चरल एक्टिविटीज फगत हनबा अमदि पांगथोकनबा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पीबा ग्रांट इन एड की सेंफम सिंह यंथोकपगा मरी लेनना मिनिस्टर न हाइखिबनी ग्रांट इन एड यंथोकपादुदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर ए शिवदास शर्मा अमदि ऑफिशियल क्यासु सरुकियाखी उखरुल चांदेल तामेंगलोंग चुराचांदपुर अमदि सनापति डिस्ट्रिक्ट की ओइना एडीसी की ऑफिशियल सिंगदा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अमदि कल्चरल एक्टिविटीज की ओइना पीबा ग्रांट इन एड की सेंफम सिंह खुसिनखी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की ओइना लुपा लाख तरेत तरेत अमदि कल्चरल एक्टिविटीज की ओइना लुपा लाख मरी मखाई की सेंफम सिंह अदु खुसिनखी अमदि कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट तना कल्चरल एक्टिविटीज की ओइना लुपा लाख मरी मखाई की सेंफम सिनखी मिनिस्टर एल जयंत कुमार न मखा तारादुना लिसिंग अनि तरा निपान तरा मापन की ओइना आर्ट एंड कल्चर की बजट ता चिंगी लमदा लेबा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अमदि कल्चरल एक्टिविटीज सिंग चौखतनबा अकनबा स्कीम अमा यावरी स्कीम अदुगी मनुंग चना डिस्ट्रिक्ट सिंगी एडीसी की खुथांगदा हाइरिबा ग्रांट इन एड की सेंफम सिंग अदु यंथोकपनी मसिना लाइब्रेरी अमदि कल्चरल आइटम सिंग खरदा ओरबसु फगत हनबदा मतेंग ओइननबनी अमरोमदा पैलेस कंपाउंड लेबा स्टेट कला एकेडमी की हिल असिसु लोइसनबा चौराकना लुपा करोड़ 15 की सेंफम सेमदुना मरी लेनबा सिंगदा पीबीनबा तक्सिनबा एकेडमी की चेयरमैन सु ओरिबा गवर्नर यावना खनरे हाइरी अद हाइबिसिंग जकोइना स्टेट की फंड पैसा लेजबनिना अमसु हान एमएसके एसी मदि बिल्डिंग द साबगांदा पिरपो पिसादु एग्जॉस्ट ओथोखरबनिना हजे पोसी यरमदबनिना कोई ngaraang na handa phanggi tangkya da ko phanggi ba governor chairman oibaniना governor के राजभवन द फंगी मखल की मीटिंग मददा अखोय म्याम मदु अखोयना पुथोया लोइना खन्ना रे डिस्कस तौरे अद मददा चंगदबसी को फनाम याम को क्या 15 crore मु चंगबगी स्टेम हादि एस्टिमेट अमा तोय अब 15 crore से आइदा कोई स्टेट की साइड पे ngमगद्रा ngमोद्रा ngमद्रगना कनारे अप्रोच तो दगे न हाइबसे कोई लेडी गवर्नर को कोई डिस्कस तौरे को अद फ्रॉम माय साइड आल्सो माना सी तंगाई फदबने न खनबा कोनसु तंगाई फदन केन हेदे न खनबा हाइtai अत आज मिनिस्ट्री दगी नटगे एनएसी दगी नट एनी अदर फंडिंग एजेंसी अम दगी 15 crore से कोना लौर मतंग दम साबुलेशन जे हाबगी मदगी रिजोल्यूशन दी अखोई नाले रिजोल्यूशन लो माने को मदगी रिजोल्यूशन दी अखोई लौदना दिले पाव की मरकथा नातेन बब्रे अमा लौजरी aina aigi pusi gi leminagadab nupa khanbadine ai sage pamale mafam se rumah sobam nate ai isa nupi busu mangan ge na khan ai nang nuksi ai di nang nuksi de Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Info. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa Info. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Chongtham Lekai, Imphal West. Phone number 0385 244016. ब्रेक हिमतुंग ताराम नौचरी स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई एन बेबी सना की मिसीबु यानिंगदब फोंदोक्तुना अमदे मिसी असिगी अचुंबा अथुबा मतमदा पुथोकपियु हाइना लेंगाकता तक्सिलदुना ngasi थांगमैबन थाउ ग्राउंड की मायोकनाबदा सीनियर एक्टर्स गिल्ड मणिपुर न सिंदुना थांगमैबन की इमा इवेंट सिंगापुना वाकत मिफम फमख्रे महिरोई की पुंसी अमदी करियर कल्लु जस्टिस डिलेट इज जस्टिस डिनाइड अमदी बेबी सना मिसीदा राजनीति तौबिकनु हाइना इबा प्लेकासिंग सिजनखे हौजे हौजे मणिपुर दा अचौबा इशू अमा ओरिबा महिरोई एन बेबी सना की मिसी असिगी अचुंबा वायल
ama fauba hauzik fauba puthokpa ngamdana leiribasi lamdam asigi mi ama oina yaningdaba fongdoktuna wakat mifam asi fambani misi asi kanagomana susaini kanagomba kharana murder ni hairibasi chayetnaba ama leiribasi micham ama oina nungaijadaba fawi lengak na athuba matamda misi asigi langla langchin puthokpiu lamdam asigi mahiroi singi punsi kanbiu amade maning makha tamna mahi masing tamba fanghanbiu haina Senior Actors Guild ki President Lokendro Takhelambamna fongdokhi Babisna gi misi asigi asumba wayel ama hauji phauba puthokpa ngamdana leibase masida lamdam asigi praja ama oina akhoi mayam do phawri ba wakhalona do mayam da utnabagi damta akhoina yamna samba yamna asumba wakhalona magalona na ai kanamta gi akhoi sahitya lepsa benate de government gi against lebasuna chade babisna gi misi asi suicide ni hairapugumba mathanda sijabani haibugumba ne kana gumna murder ne haibugumba akhoi da che mayam lebase masi akhoi da su yamna nungai taba raja ama oina akhoi yam nungai taba phaujai matang asi da su mahiro singi punsi kalu mahiro singi career ma hanwiganu loinana ibemam babisna gi misi asigi achumbal langla langjin do achumba wail do mari lena bo authority na puthok piu babisna misi gi achumba wail babisna misi gi achumba wail babisna gi misi the politics kungi mahiro singi punsi mahiroi kunai gi punsi babisna misi gi achumba wail babisna misi gi achumba wail Laikhidraba and Babisana gi misi asigi matangda miyamna penadaba yamna fawi school authority na langla langchen thamoi sengna piramba tarabadi ngasi miyamna wanariba amade mahiroi singna lairik tamba fangdriba asi thoklam loi haina social worker soibam santibalana ngasi kakwa lilando lampakta fangkhiba wakat mifam amada fongdokrai United Social Amateur Club Kawagi Miyoi Singh Lamdam Adom ki Mairapai Singh Ningom Thongjau Primary School amadi Laistram Deva Singh High School gi Yamlaba Mahiroi Singh Oza Singh na saruk yaduna famkhiwa wakat mifam aduda Santibalana makata na haikibada Athuba matamda ngasigi lenga asina misi asigi langla langchin puthokpiduna achumba wayal fanghanbinaba taksinki Lamdam sigi sarkar sina asumba se athuba matamda wayan bichar tawbirakani haibagi wakhalon se chingsanjaraga akhoi asigumba pendabagi mifam ase phamjabani maram maduna maikai khuding maktagi ngasi phambiriba asugumba mifam singje ubirakanda sarkarna pungning chingsanbirakanda athuba matamda langla langjinje puthokpiduna laihidraba bibisna gi imung manung amadi praja punawangna waribasida sarkarna meteng pangbiu Babisana misi mari lainana semkhiba JSC na makhatana changshin gadaba khongjang mangjongna lauthokhiba adu leipak miyamna mapung fana saugatpiu haina JSC na miyamda appeal tawrakli Bazar area da leiriba community khudingmak nasu mafam chaba yengbiraga wakat mifam fambiduna iho asibu saugatpiu Babisana gi achumba wayal PBU haina kholaw laurubagi damak famjinduna kaishum sangda leiriba JSC ki co-convener L Pratap Singh na magi firep hongdri haiba utuna Babisna gi matangda JSC amadi Manipur lengak ani gi marakta yasinaba ama puraktuna achumba puthok 3 fauba hayeng ayuktagi matam kaktana chara henbagi khongjang changsinaba firep laukhre haina JSC na thadorakpa cherol amada fongdorakli Mahiroi Babisna misi gi matangda lalhaulup amana athengba thamlakpadagi tha amagi mayada thonglonduna lerakhiba Standard Robert Higher Secondary School ngasi nauhaunana amuk hangduna mahusagum class owa hokre hokhiba August ki tang 12 da Standard Robert Higher Secondary School Students Welfare Parents and Guardian Association amadi School Authority gi mihut singa punna phamkhiba mifamda school hangdoknabagi firep asi lokhibani Haujek Vice Principal Oriba Prafulona School in charge ki thopuduna school asigi thabak thoram sing yengsili masigi mathakta khulai paiba Manipur Police personnel singna pamdaba thokdok thoktanaba akanba mawongda ngak senbagi thabak chathari ngasi school hangduna mahiroi singna nauna mahi tamba fangbada oza singi maikaidegi mahiroi singna nauna mahi tamba lakpa ubada nungaiba fongdokpaga loinana mahiroi singi career mangdanaba mari lenaba singna thabak paikhat haningi haiba wafam sing thamlakhi phangna lairuriba akhoi gi chatra chhatri singna mahi tamba phangapasida school ji oja ma oina khoina oja ma oina nungaiba phawjaba phongdoksari Amaromda Standard Robert High Secondary School Students Welfare Parents and Guardian Association ki President
Leisangthem Dananjoyna ngasidagi school asi hangdoktuna mahiroi singbu takpi tambiba hore masida mahiroi singi mama mapa singna macha singbu chang naina school thabiraktuna makhoibu mapung fana mahi tamba fanghanbada mateng pangbiu haiki ngasi nauna school hangduna mahi tamba hobada school aduki mahiroi amadi oza singnasu minute ani tumina leptuna bebisna lekhidabada awaba phungdok pagaloinana ikai khumnaba uthi ningsingba yabadi misi asiga mari leinana lalholo KCP People's War Group na school asi hangba yaroi haina matam kaktana thingsin khebani hojik fawda ek lekhidabadagi hojik fawda thingimi kanana hakanda akogi KCP gi War Group haibang khangna thingmani na mongona appeal pull up tawmina sene akogi student body myam CS mayam khoina baton tawna tawjarakanda akoina sinimai wangbagi likai community hall da akoina admain torkanda mayam gi apunram famam torkanda tang 13 sida akoina resolution si pass tawminare punna maramdi kanamta thingba leitabani na fare thingibudu akoi pressure tawminar si appeal tawjarasi yaragadi reopen torka ngang singdi classes normal classes resume tawna ba haidana admaina kana tawbudagi ngasi tang 3 sida akoina mayam adu marak sida mu akoi school authority da akoina pau phongna jarakanda through BN association edu pau phongna raga kamai kamai ran tawuni condition kai tawuni adu nogi responsible oja khwaidigi head oiba ma adugi affidavit pe hello appoint to honbiro na torkanda sigi sisi yorganda kuna pau chele school authority su akoina pressure toroni moi da appeal torobani na school authority su hangagi haidna moi na su khabar da haptna khotna torkanda ngasi school hanganda nongna resume tawje smaina taw baby sana gi je sina hayeng si mass protest to view silent protest to view haibagi kaino sima leibana waram orekanda parents natra guardian singduna isa puraga school da matam jana school award da lakpio maduda laktaba parents singdudi akoi loina ma collection tawjagani laktaba parents singdugi makha taba sagi chhatra singdugi complaint di akoi parents association logjaro Laikhidraba mahiroi bebisana misigi matang dage matam koina thingluraba Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur ngasi amuk nauna thong hangduna school asigi class tawba hokre loina masida parents ke site ge amadi oja sing ge site ge nauna mu class hoba school hangaga mu class nauna hoba mikup sida makoi gi maikai dage nungaiba phongdor khibelai amoromda hojik school hangiba amadi class sathriba ase ngasi goinadi Manipur Police ke kulai paiba personnel singna yam kana section thorang lokholaga class e sathari amadi school hangki adubo mahiloi sangama asugumba police personnel singna akam mong the section thorang lokholaga kulai paiba personnel singna ngak chelaga kayam kuina larik ningkha tamna amadi angang singda tension free oina kayam kuina larik tambaje makha chathagadoribna haibase acho wahangni Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur ge camera person bisorje koloina na paudam jari bakumatem gentle Tom TV News Bureau Report Lamdam asigi sakyeng mingsel oriba Imphal gi Khwaramban Kaithel fauduna cheliba Nambol Turel gi mathakta sariba Manipur gi Puwari ga sagonariba thong nambon be ngasidi yengsin binaba kana leitabagum yeng haidaba fibam amada leiri thong asigi saru ayamba machet kintharakliba si mari leinaba singna athuba matamda yengsin haudrabadi kanasu taklamdana madom ningkhairakpa yari hiramasi gi matangda Tom TV gi akhanaba paudam ama Lamdam asida khundariba purup khudimaki puwariga sagonaduna lengdraba lan ama oiriba thongnambonbi asi Maharaj Chandrakriti na palingai kumjali singamga chaniphan yankhai marida Nambol Turel gi mathakta sakibane adubu ngasidi yengsinbina bakana leitabana thongnambonbi gi maruiba saruk kaya namthakiba machet kairektuna isingna senthakiba tanatana thong asigi khonglambi satfam oiriba sarukta komgumna chauna horakbana maram oiraga yenghaidaba phibam amada lehori Matam sangna tumduna lairuraba Manipur lengakna kumjali singamga chamapan marifutara nithoida mikap thoroktuna thongnambonbibu protected monument under the Manipur Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1976 ki makhada ngak senduna thamgadaba maphamni haina miyamda lauthoktuna khanganki adubu makha tarakpada kumjali singani ahumda State Superintendent of Archaeology na Imphal Municipal Council amadi DSP Traffic Imphal West city kya iduna thongnambonbi gi mathakta lalonbi kyana potsa yonfam kaithel onthorpabu thingnaba khanganki Archaeology loisang gi maikai dage hanjin haijabadage kumjali singani 15 gi September thadage IMC amadi police na thongnambonbi gi mathakta potsa yolambasing takthokki adubu thabak oina onthokpadi ngamkhide mafam aduda non manipuri sing yauna masing yamlba hawker singna electronic item kya gi yonfam onthoktuna lakhi mamang thada nongkana chuduna ising ichau thokiba matamda thonggi maning thangba saruk namthakiba amadi mayai chabukta kintharakpadage komjau gumna hoduna leikibadage police ki kangbuna ngasidi thongnambon bige maning mamang animak sambal khajinduna thambanatana kanana su minjing chambidana lehori nongmadi soidana khanghaudana kintharakpa yana leriba thongasi ngasigi legakna
अथुब मतमदा मिदेंग चंगबगा लोइनना सेमजन हौदरबदी तुंगी मिरोलना थोंगनमबोन बिग लैरमी हाइबा खंगदबगा लोइनना लैंगाक असिबुसु सोइदना वारोनफम ओइहोगनी हाइबसी निंगसिंगबा मथौ तारी हौजिक ओइरिबा थुंबु थोंगी सक्तंबु उरगा कैथेल फंबी इमाई बेलसिंग अमदी मियामना पेंदबा वाफम कया टोम टीवीदा थमलखी थाइना कोई अहल लमन निंदौ पालिंगैदगी ओइना लेरकवा थोंगनी अदुबु टेक्तना तौबसिदा हुजुजी की अमत सेमजन बिद्रे अदन यारगदी मसी अथु मतमदा सेमजन बिनाबाइना अखोइना सेमजन बिबा पामजै फजबा मओंगदा सेमजलगा रिहर्सल ओइना थंबीबा पामजै अखोइना मफमजी मुत्तनबगी ओइना थाइनादगी होना लाकवा पोनिना थाइने अहनसिंगनादी मोबाइल टीवी लेत्रिङै मतमददी मी गाइनबसी समु मखो थोंग नम्बोंबी हाइनरम्मी मसी मांगखिबदी पमुइ मांगहन बिदनबा अथुब मतमदा सेमननबा हाइजनिंगी हिरम असिगी मतंगदा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जयंत कुमार गा अखनना उनबा अमदा हौजिक लेंगाक असिगी सेल थुमगी फिबम फतबन मरम ओइरगा थोंग असि सेमजिनबा ngamdabani मदुगी सुमथक्ता थोंग असि अरिबा मतमगी ओइबना सेमजिनबा मतमदा एक्सपर्ट सिंगी मथौ तारकपदगे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दा अइबा सेरोल थाखरे हाइबा यावना वाफम कया फोंदोखे हिस्टोरिकल ओरबा मखल मोनुमेंट से मजी सेमजिननबो होटनबा कांदा कोई कई चंगे have like we need the helping hand of the expert technicians the expert technicians se masi कोई historical monument or banana sigi archaeological survey of India which is the apex body apex authority chumba yeng hinanaba maduda koina magi deputy superintendent archaeologist si jaga sibu koliba koi ki whole notice koliba मिजोराम स्टेशन तब मिजोराम आइजोल स्टेशन तौदना ऑफिस हांगी मखल की डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट को चिट्ठी इरगा मोइलों के साइट की अथॉरिटी की साइट की एक्सपर्ट्स थाबीरगा मसी अमतन मेजर रिपेयरिंग टू पियोन सी इरे मसी लखना येंबका अखो केदोबेनो होय वी आर सो हेसिटेंट कोइना तौदना मी कौई केदोबन हाब जागेदे मसी लरमेसे अटोब स्ट्रक्चर मानदबा मरमदि असिदा यावरिसी अमांग अनसिंग लसो कोइदा किनमुंग वरी ओरिसु थंबिरमी मसे लाइम सुकी अदु मैम तौरगा सेमने हाइबम थंबिरमी अलमान तौना असिदा अखोइना उबगांदा लाइसिम मेजर क्रेक चटप मदु मैम दो मदुदे कोन एग्जामिन तौबगांदा मसेदा यावरिसे अखोइगी चेक मते मते कुंबा अदि सुकी कुंबा अतुना साबोइन तौबनिना कितंग अखोइना टेक्निकल लोइबा अदन हौजगी एतम सात हाइजन बि सिमिन हाइजन बि सिनहतबदा हानगी लेदिबा मोनुमेंट मदुगी एक्जेक्टली मदुमुक नत्रगसु मदुग मानबा मोंग मदा अखोइना मदुगी तो रिपेयरिंग तौगदबनिना अखोइ कितंग टेक्निकल लोइमखल एक्सपर्ट दरकार लैना हाबदगी अखोइ हारिमखल अथॉरिटी अखोइ चे इरे एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर देयर रेस्पॉन्स अदुना वै साना मतुन मोय आइना खनबददि याम थौना असिगी हिस्टोरिकल मोनुमेंट ओइदि मखल जगह से जेंजिननबा अमसु मदुगी एक्सपर्ट मदु सेमनिननबा मगी फाइनेंशियल कलोसन मदु यावना लाकनी खल याम थुना सेमबा ngamgani hebagi thajabale but till then we are waiting for their good response ngasidi khwaramban kaithel mayolda lairiba thong nambon biasi matam chana midyeng changhongdabadagi nongmonomagi fibam sokchilakli mapu pandraba lengak amagum yengsinbinaba leitraba lamdam amagum protected site ni haina lauthokraba thong nambon biasi sel leite haiduna kayam kuina semjandana thamgadoribano haibasi achoba wahang amadi oiri video journalist Govind Galoinana paudam charibe Elizabeth Times of Manipur thong nambon bi Ministry of Human Resource Development ki makhada National Institute of Ranking Framework na piba All India ki oiba ranking chanida Manipur ki institute amata yawba ngamdaba haibasi yamna laibak thibani haina Kangleipak Students Association ki secretary Khulakpam Sanjoyna ngasi loop asigi mayai loisangda pangthokpa paw ki mifam amada phongdokhrei Mahakna makhatana Manipur Legislative Assembly na ing kumjal isingani tarata pass tawkhiba Danamanjuri University Bill chalaiba hokrabasu ngasi fawba regular Vice Chancellor Register Din leitaba amadi mahiroi kayana taksilabasu haptriba sina takpadi lenga asina academic system asibu mityeng changdre habani amadi lairiba college singdagi graduation loiraklaga makhatana tamthaba fanghandriba asi khara makhai koknaba KSA nasinduna Manipur pumbada lairiba mahiroi singi oiba signature campaign tawduna ahenba university linkhat pinaba MHRD da memorandum ama pisinlagani haiki college institution sing asidagi graduation loiraklaga makhataba phangdabagi
फिल्म लेकिन कया कोहनबा खरा मखै कोहनबा केसेना मणिपुर पुमदा लेबा माइरोइ सिंगदगी सिग्नेचर कैंपेन तौना MHRD दा अहेनबा यूनिवर्सिटी सिंग लिखनबा मेमोदा पिसलगनी कोना ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 ना एजुकेशन पॉलिसी वाला को मतंदा एजुकेशन एस अमदी एजुकेशन न्यू की मखादा लेबा स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज अमदी यूनिवर्सिटी सिंग असिगी करिकुलम सिलेबस असिना तुमगी फ्यूचर की डिमांड अमदी नीड्स सिंग इवन मदरिबरा अमदी असिमुलबा असि सनारिबा सिलेबस अमदी करिकुलम सिंग असि सेमदोपगी फिल्म लेगदरा हाइबदी मतांदा कुपना खननबा अखंग आई क्या सिंह यावबा अमदी मरि लेनबा अथॉरिटी सिंह यावना अथुबा मतमनि मनुंगा सेमिनार नदरना वर्कशॉप अमसु सिनबि कैसामथोंग केंद्र की मनुंग चंबा कैसामथोंग होदाम लेरक की माया लंबी अमदी दिदिम फाउनबा लंबी असि मतम कुइना सेंबीदना लेबगी मायोक्ता लमदम अदुगी मैरा पाइबी सिंगना लंबी असि थिंगजिनख्रे हाइरिबा लंबी असि सेंबीनबा केंद्र असि MLA अमदी मरी लेनबा कयादा हाइरुरबसु करिगुंबा मखल की थबक अमता पाइखलक्तबा मरमना लंबी थिंगबगी खोंजंग असि चंगसिनबनी करिगुंबा मरी लेनबा अथॉरिटी ना लाखलिबा अगस्त 10 फावबगी मनुंगदा लंबी असि सेमद्रबदी लंबी असि मतम कक्तना थिंगजलगनी हाइना युमजाउ लाइरंबी मैरा पाइबीगी मेंबर पोसंगबम चंद्रमुखी ना फोंदोरकली जे फत्रिबा अदि हाइरबसु चेंबीनी हाइरगा सुंचेम चेमद्रे अदु चेमंददना छाउनिंगदला ngasi थोबने तारिख 10 फावगी मनुंगसिदा चेंबीददि अखोय मत अदुम थिंगनी मतम कक्तना अंद्रो केंद्र की मनुंग चंबा ngaरियादगी यारीपोक फावबगी लंबी परिंग लेंगाकना सेंबीदबगी मायोक्ता थासी की तरा मरीदगी चंगसिनखिबा लंबी थिंगबगी खोंजंग ngasisu चंगसिली खोइसाउनरबा माइकई अदोमगी मियामना ngasisu अयुक पुंग 9 रोम ताबा मतमदगी यारीपोक लाइमनाई थोंखोंदगी ngaरियान फावबगी लंबी फाव खाइबग लोइना मियामना लंबीदा उवा फैजिंदुना लंबी थिंखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तेंथा खुंजाउ नावरेम लेकाइदगी नावरेम बिसाम्बोर चाही 58 अपोकपा लेखिद्रबा इबोथेम ngasi पुलिसना स्पेशल जज पोक्सो थौबाल TS साइमन की कोर्ट पुथोखरे केस असिगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना कोर्ट हाइजरकपकी मतुंग इना बिसाम्बोरबो मखाताना वहंग पहंगी दमक नुमित 15 की जुडिशियल रिमांड पीखरे हौखिबा जुलाई 19 की नुंथिल पुंग 2 ताबदा बिसाम्बोरना मागी मचा नुपी थोकपा सुपनतगी चाही 12 खक्ता ngairibi नुपी मचा अमबो फमलानखिबने बिसाम्बोरना विक्टिम अदुदा मागी लाइसेंस नोंमै अदु उटलगा फमलानबगी थौदोकसिंग अदु मी हाइदोकलबदी नोंमैना कापलगा हाटकनी हाइना फावबा किहनखे मरमसिंग असिदगी बिसाम्बोर की मथक्ता केस असि लौखतपनी अमदी बिसाम्बोरना मसागी मरालसिंग याजरे अदुना मखाताबा इन्वेस्टिगेशन मथौ ताबा नुमित 15 की बिसाम्बोरबो जुडिशियल रिमांड पीबियु हाइना आयोना कोर्टा हाइजरखी पुलिसना बिसाम्बोर की मथक्ता अहानबदा IPC की सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन अमसुंग पोक्सो एक्ट की सेक्शन 6 एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट चार्जिंग पंदुना केस लौखलबा मतुंग कोना अमुक सेक्शन 25(1)(c) आर्म्स एक पु पंदुना मागी फंगफम थोकपा चेराक सिंग पीनबा इन्वेस्टिगेशन चथरखी रेपिस बिसाम्बोरबो पुलिसना हौखिबा ऑगस्ट 10 दा थौबालगी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट पुथोकलगा नुमित 3 की पुलिस कस्टडी रिमांड लौथदुना थमलबा मतुंग ngasi स्पेशल जज पोक्सो थौबालगी कोर्ट पुथोरखिबने अमरोमदा रेपिस बिसाम्बोर ngasi कोर्ट पुथोकनी ताबदगी तेंथागी मसिंग यामलबा खोइसाउनरबा नुपा नुपी मियामना लाखलगा बिसाम्बोरबो अहकप चैराक पीगदबनी हाइदुना थौबाल कोर्ट तमना थमजिलखी मियामगी इरांग अदु कंट्रोल तौनबा होनबदा पुलिसना टियर गैस सेल कापखी नुपी अमा वानथरकपदगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुखतखी नुपी अदुगी ममिंग निंगथौजम इचल चाही 30 मपुरोइबा इबोमचा कवे तेंथा मखा लेकाइदगिनी हाइरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुखतुना फर्स्ट एड पीबदगी महाकी फिवम थोइना अरुबा ओइद्रे हाइरी मचा लेरबा बिसाम्बोर असिना महांगना इजत मसिंग खंगदना नोंमैना नमदुना मांगहन बिरमबगी थौदोक्तोनि अखोइना ngasi मयाम पुन्ना लाउजरिबा खोंजरिबा पासी माबु हुजिक मयाम मांगदा पुथोक्तोना हेंग तोबि हाइबचिनि अखोइना थमजरिबा अदु मासी सारम चटपा मिनी मांग मयाम मांगदा मुंदा हन्ना तिनबा खोइ पांगदरे माको अथुबा मतमदा असीबगी चैराक पिबि हाइबचिनि पाउगी मरथना अतेनबा ब्रेक अमा मुलौजरी
लागलिबा आगस्ट की तांग कुनगमरी कृष्ण जन्म निमित सवान Kanglai Group of Event Management na sinduna pangthok kadawriba tapta musical concert asida mayam sungsoi soidana support tabiyu mayam punna laaga enjoy punna tawinasi YSC ground high school athletic tapta suksoi soidana sinjana mayam su yemba ta puthok ki tapta sunga jeram Break matong dataram nok chari chahi khudingi pangthokpagum kumsi chahi gi su Sirarakhong Phungba amasung Sirarakhong Hathai Promotion Committee na sinduna tararak shuba Sirarakhong Hathai Fanen Morok Festival lakliba August 22 dagi kunmari fawba numit humni chupna Sirarakhong Village da pangthoklagani hiramasi gi matangda ngasi Manipur Press Club da pangthokiba paumi singa unabada Sirarakhong Village ki chairman V Ningkhang Jimik na hai numit humni festival asida malemgi atai mafam amatada fangdaba khungang asida ta fangba morok asigi matangda khana nainaba harau kumhai amadi atai nati oiba thoram kaya su pangthokani mahakna makha taraduna festival asi pangthokpagi maru oiba pandamdi khungang asigi hathai morok asi yokhatnaba honabani masida Manipur miyamna lakphiduna saruk yabiyu haiki lambi kanun di champa yaroi adu morelo ba khara wang ba gari di champa yarni gari yaroi aduga lokham adu manamda waterfall amasu dum lai adu su meyam dum la age ni yarni apa meyam su ko so kiri ha ga mo ba festival ngasi nungthil chaurakna pung ahum rom taba matamda Technopol District ki SP TH Bikramjit amade District Headquarter gi DSP N Suras ki mityeng makhada Technopol Commando gi in charge Subedar ke Ibungo Bina luchingba team amana akaknaba pau ama fangbadagi Imphal More lambi ki Technopol checkpost mayadagi check tawbada Nipan Shuba Manipur Rifle gi Jamindar Holal Haukip chahi nifu tarukna More romdagi angauba machugi Maruti Gypsy MN01G 0512 Thauraga lakpa commando team asina malemgi kaithelda chaurakna lupa crore mari romgi mamal oigadaba WY tablet masing lakh aniga konana fare haidi amadi polam sing aduga konana faraba mioi adu Technopol District SP gi office ta paumi singi mamangda puthokre Mayai Kaba Nisagi Mayokta ACDC North AOC na changsalakpa khongjang gi saruk ama oina ngasi numit yungba pung 12 rom taba matamda North AOC gi akoibada chatkiba drive ta number 4 ga konana nupi ama fare Faravi nupi adu Churachandpur gi New Lamkadagi Memi Mizo mapuroiba lekhidraba Paupu Mizo kawi mangondagi number 4 piece kuntra fangle haidi ngasigi drive adu da saruk yakiba ACDC gi president Ramthar B Kaisingna North AOC gi area da mayai kaba nisa sejanaba amadi yonbagi chang wangkhalakpadagi committee asina mamangdagi khongjang asi changsinduna lakpani makha tana su changsinkhigani masing yamdaba nisagi polam singaloina na fagalaba mioi sing police sinaba matamda police na loksin biu yadabagi thongdo kaya su thokli masi mari leinaba singna midyeng changsin biu haiki अखोगी हुजी की अखोगी सरकार पाइरिबा रूलिंग हाइबदे अखोगी इकाई खुमना मतिक चारबा अखोगी लेरिबा मिनिस्टर मयाम सिना मसिगी से कितंग मियंग संगबिरगा कोइदिगी नमथीरबा तुकुजरबने मयाम न खल्लेबा ACDC क्लब चथरिबा ड्राइव की एरिया से मसी अमतंग सेंदोकपदा मतेंग पांगबियु हुजी सु अखोई क्लब नसु सरकार अखोई मतेंग मपुंग फाव फंगद्री अदुम अखोई मतेंग पामजे लाइक आई सेंगमदा एरिया सेंगमदा मसी हार्ट ऑफ द सिटी ने मसी मफम सिदा मोलिबा मयाम मणिपुर मुपुमगी ओइना सिदा लोइन मोलिबिने दुना मसी होजिसु चथकीगिनी ACDC क्लब ना कोइ तत्तना चथकीगिनी हबसे मयाम द स्माइसु अपील तौनी Ipsana Sinduna ngasi Technopol District ki Kwatha Village Community Hall da Health Awareness Cum Mega Free Medical Camp 2018 pangthokli Camp aduda mioi kaya layeng bagaloina na hidak langthak sing lemna yentokhi thoram aduda saruk yakiba Ipsa gi President Joy Konthau Zamna lamda masigi manung hanjinba layeng bagi khudong chaba ningthina fangdaba mafam singda sangsinduna free medical camp kaya pangthoktuna lakli adugi saruk ama oina ngasigi awareness Cum Mega Free Medical Camp asi pangthokpani haiki
परिंग नाइन चथरिबा मेडिकल कैम्प असे अखोगी पांदमदी हक्चांग फरगदी अफबो वखल खनगनी अफबो वखल खल्लगदी मतिंग लेबा खुनाई मतिंग लेबल लमदम अमो ओइगनी हाइबगी पांदमदा इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट ना ngasi mafam khudimakta manipur ge hanjan ba jaga koina chatuna hairiba medical camp ase pangthuk chabani maru oina aikoi gi mafam sida leiriba imaibel ahal lamana imphal da laga layeng ba phangba ngamdaba aduga mafam asida la agana makoi gi layeng bagi khudong chaba leiba makoi gi su achauba aikoi gi wakhalonda Taramathoi Shiba Manipur Legislative Assembly ki August Kuntaruk amadi Kuntareta famgadoriba Nipan Suba Session ki ahanba numit August ki Kuntarukta arbitrary reference piba galoina Business Advisory Committee ki report piba Senba Chahi Lisingani Taramapan Kun ki Financial Committee ahum sembagi motion pukhatpa Government ki resolution puthokpa na chingba thabak sing pakhatkani Anishuba numitana wahang pahung hangba amadi committee ki report pigani haina Manipur Legislative Assembly Secretary tegi thadorokpa cherol amana khanghalakli Neurosurgery ki layingbagi lamda Janims na araiba facility sing sijanaduna neurosurgeon ki kangbuna ningthina layingle Thawbaldagi chahi humfunithoi shurabi Khetrimayum Hemawati Mamangda breast cancer nabadagi operation anirak tawkraba matung Dr. Parkinson na layingbada multiple brain tumor lairamba thengnarakhi Sengi khudong chadrabasu CMHC card pairambadagi scheme asigi makhada Dr. Masana thogdang loduna August mangada operation tawduna tumor lokthokhi Hemawati amadi imung manungki miyoi singna Dr. Parkinson bu hainingai leitana thagatkhi Hauzik Hemawati gi fibam yamna fagatle amadi masagi Thabak tauba ngamle adubu laibak thibadi Janimsta radiotherapy ki khudong chaba leitabana Rimsta amuk refer tauba tari haina Janims ki director Dr. TH Bimona ngasi paumi singa unaba amada phongdokre miyamna leita laira ki damakte di CMHT hairaga CMHT natraga PMJAY asi yamna kanaba scheme ni haina hairaduna Dr. Singda thazaba thambiu amadi soikhiba lankhiba yaurabasu Dr. Singbu lana khanbiganu haina appeal tawkhi oina miyamda Anaba asida khudam oiraga pijaningbadi laita lairak bagidamaktadi Chief Minister gi haksel gi tengbang CMHT gi card natraga Pradhan Mantri gi Jan Arogya scheme asi angakpa phangna kanai life saving oi number 1 number 2 da patient gi party na doctor da pura thajabiduna anaba asigi afabasu fattabasu loinamak moi dai loinamak lojage doctor na phanaba honabiu haiduna doctor da phajana confidence thambiragadi asigumba even koki makhal makha ayamba tumor phauba operation tawduna life saving oibi yai aduna CMHT natraga PMJY gi card paibiu amasung doctor da thajaba thambiu Janims ki doctor na Manipur gi praja singi laying nabagi damakta matam khuding makta angamba mateng piduna pungning changna honari haibese kawiganu karigumba matamda anaba soiba haibedi isona tamambadagi laitaba siva naba yawada doctor singbu lana khanbidanaba aina Janims ki taraptagi khudlonaraga haijari की ओइना दी जेनिम्स की दी अखोगी कैंसर इंस्टीट्यूट नत्रगा कैंसर केयर सेंटर सि लेट्री अदो प्रपोजल दी अखोई ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल मेडिकल मिनिस्टर ना हाइबीदना अखोई प्रपोजल सिंग मथागत प डीपीआर सेम खोपदी हौरे अदो लोइना ना अथुब मतमदा असिगुम फैसिलिटी से लाकनी हाइना खंजै अदुगा मयामन सोखोई डायरेक्टर सो हाइबीखरे सीएमएसटीएम सुंग पीएमजेवाई असिगी मखादा अखोगी financially khara waba kambunadi this is a boon especially CMHT di yamna pai bi even paumi myam su pai car se aduna khoi mayam gi mateng loina mayam gi thogat pa adu loina khoi thabak tawragadi hena phaba service pi bangani
थौबाल डिस्ट्रिक्ट की हैरो केंद्र की मनुंगदा लैबा सलुंगफम कांग्याम्बेम ग्राम पंचायत की मियामदा अफबा इसिंग पीरिबा सलुंगफम वाटर सप्लाई स्कीम की रिजर्वर ओरिबा पुखरी कंखीबदगी मियामदा इसिंग पीबा ngamdana लेरकपदु कोकनबा जीपीएससी की प्रधानना MGNERA की मखादा पुखरी अदु नौना अमुक तौदुना इसिंग हेना योगनबा थौरांग पैखतखिबगा लोइनना अथुबदा मियामदा इसिंग अवातपा लैतना फंगनगदौरी हारिबा वाटर सप्लाई स्कीम असी अमुक हना मथौ तौहनबा लौखतपा खोंगथांग असिदा अचौबा थौदांग लौरिबा सलुंगफम कांग्याम्बेम जीपी की प्रधान फुरित साबम लैबाक चाउना अखोई पाउमीदा फोंदोरकपदा हंदक चही की नोंग लिकना चुबा सिना मरम ओरगा सलुंगफम वाटर सप्लाई की पुखरी असी कंखिबनी अदुबो मियामना इसिंग फंगदबगी अवाबा असी कोकनबा भारत की प्रधानमंत्री हंदक चहीदा हौदोखिबा वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम अदु MGNERA की मखादा वर्क प्रोग्राम हापलगा वाटर सप्लाई की हाना लेरिबा पुखरी असी फुट 4 सांगना चहुम याखई पाकना अमदी फुट 10 की लूना तौबनी पुखरी असी तौनबा होनबदा केंद्र की MLA सु ओरिबा एजुकेशन मिनिस्टर TH राधेश्याम अमसुंग GPSC की मियामना चाउना मतेंग पांगबिरकपगी दमक थागतपा फोंदोखि असम लरीबा मणिपुरी फुरुप असिगी तोंगान तोंगानबा लुपसिंगना सेंबा जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर सेफगार्ड ऑफ इंडिजिनियस मणिपुरी पीपल ऑफ असम की मिहुतसिंगना ngasi कमिटी टू इम्प्लीमेंट क्लोज नंबर 6 ऑफ असम एकॉर्ड 1985 की चेयरमैन ओरिबा रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा मणिपुरी फुरुपु असम एकॉर्ड की क्लोज 6 ता यावहनबगी मेमोरेंडम पिसनख्रे असम चही चा कयादगी खुंदादुना लाक्लबा मणिपुरी फुरुप असिबो करीगिदमक असम एकॉर्ड की क्लोज नंबर 6 ता याफम थोकपगे हाइबगे मतांगदा चेयरमैन गा वारी सानखी पुंग अमा मखाइरोम चंगना वारी सानरबा मतुंगदा असम एकॉर्ड की क्लोज 6 असिदसु मणिपुरी कम्युनिटी याहोलगनी हाइना चेयरमैन JSC दा थाजबा पिरखरे हाइरी JSC की पांदम फंगद्रिबा फाउबा लेपा लैतना मखल मखा कयागी थबक थौरम सिंह संगसिलकनी हाइना JSC की चेयरमैन A नंदबाबू सिंहाना टॉम टीवी के अखनाना उनाबदा फोंदोखरे Ministry of Youth Affairs and Sports Napiba National Youth Award Fanglakhraba Kangja Rakpam Krishna Mohana August Taranithoida Delhi daki mahaki award lawduna halakpada Silchar Airport ta miyam harau nungaiba fongdoktuna taramna okre Airport agi mayum yoba fawba lakpa matamda tongan ba club organization namadi NGO kyana lambida lei chaiduna Assam ki Manipuri furup ki Mani Gumlaba National Awardee naha asibu khudol pot kaya tamduna taramna okhe Lifeline Chalariba Lifeline Charitable Society Bina Kandi ki Thomi Singnasu Awardee asibu Society asigi office ta taramna okhe Society asigi Chairman Amarnath Sharma General Secretary Manitomba Singhana su khudol pot kaya piduna awardee asibu pukning thawatki Jiribamda District Transport Officer Thambinaba Taksin Bagaloinana ASIA Krishna Sarmabo CM ki trophy Fanghandava Pendava Haidana International Peace and Society Advancement IPSA Jiribam branch na fongdokre Babu Prada laiba IPSA ki office ta pangthokiba paugi paumi singa unaba amada IPSA Jiribam branch ki Vice President Morangthem Nungsithoina Jiribam na district ki status fangbaga IPSA Jiribam branch na Jiribam asida DTO office ama thambina ba hokiba September 18 da Manipur ki CM da memorandum pisinkiba yauna lengak ta haizakiba kaya laikre adubu Manipur lengak na ngasi fawbada karimata tawdana Lakli Maramaduna Tha Ahum ki Manungda Jiribamda DTO office Thambhidragadi Jiribam ki Miyam ga Kusamnaduna Akanba Khongjang Sangsilagani Haina Fongdokhe Mahakna Makhatana Fongdorakpada ASIA Krishna Sharma Anti-Drug Cell Special Task Force Jiribam Police na Jiribam Masida Lakpadagi Manipur Romdagi Mapaldagi Pothok Kivada Amadi Mapaldagi Manipurda Pusilakadaba Mayai Kaba Nisa Kaya Fagat Pahorapadagi Manipurda Yamna Line Changbak Ngamdribasi Jiribam ki Miyam na Pukning Thawatli A Krishna Sarmana Ayuk Nungtil Amadi Numidang Khaidana Mathau Tawzariba Mathau Masak Khangba Officer Asi Handak CM ki Trophy Fanglagani Haibagi Thazaba Thamlibani Adobo Kari Maramdagi Trophy Adu Fangdribano Haina Marilenaba Singna Khangdok Pinaba Haiki Paugi Martha Natin Babrem Losari
थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड लैबा जीएम डिपार्टमेंटल की अहान फाउंडेशन डे अगस्त 13 थोकले मसिगा मरी लेना सोप असिदा फंगलिबा आइटम सिंगदा अखनब डिस्काउंट पिजरगनी अगस्त 13 की हौरगा अगस्त था असिमा डिस्काउंट असि पिजगनी पिजरिबा खुदोंग चाबा असि जीएम डिपार्टमेंटल द लेंसिन बिरक्तुना लौबियो फंगंजरिबा आइटम सिंगदी ग्रोसरी आइटम्स नुपागी नुपीगी अमदी अंगांग सिंगी ओइबा जोकी कैल्विन क्लैन मैक्रोमैन मैक्रो वुमन टॉमी हिल फिगर हाइबा ब्रांड सिंग असिगी फिरोल कया अमसु फंगबिरगनी लेंसिन बिरक्सी जीएम डिपार्टमेंटल थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड कॉन्टैक्ट नंबर 9774858053 ब्रेक हिमतुंग तराम नौचरी ngasi chahi tara muksida FCI godown jiribamda cheng thangduna hingjariba handling lever singna makhoina haujik fangliba khusumal asi bag ama thangbada lupa ani dagi lupa taruk hengat piu haiduna handling contractor oriba mathai enterprises ta memorandum kaya pisin khrabasu ngasi fawba positive response pirak tabagidagi CAF and Laborers Welfare Association jiribamna sinduna sinmi singna ngasi FCI FSD jiribamgi gate mamangda machinda amuba fi kiduna amadi makuta थौरी किसिंदुना वाकत मिफम फमख्रे वाकत मिफम फमबदा सरुक याखिबा हुइरेम दिना कुमार सिंह Assistant President CAF and PD Laborer Welfare Association Jiribamna haikibada kuireba matamdagi hauna awawa kaya khangduna thabak asi sujaduna lakpa adubu matamga chanadaba khusuman hengat pidaba amadi haujik matamda potchegi mamalna yamna tangkhalakpa sida imung puba warakpa sina maram oiraga matamga chanaba khusuman pibiu haiduna wakat mifam asi fambani तालिबा डिमांड असी फंगद्रि फाउबा खोंजंग असी चथागनी हाइना फोंदोखी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी कोंथौजम मनीतोन सिंहाना सिनमी सिंगना इमुंग पुबा वारे मतमगा चुनाबा खुसुमन पिबियु अमदी खुसुमन पिबसी था अमगी करम्बा मतमदा पिगनी हाइबदो फिक्स तौबियु अमदी मयुमदा कौदुना थागी खुसुमन पिबिरिबसी पामदे हाइबा वफम कया सु फोंदोखी खोंजंग मोइना ngasi अखोइना मफमसि लेबा थबासी अखोइ सीज पूरा सीज तौसन जरे हाइना अखोइन मफम सिदा प्रोटेस्ट तौरिबनी पर बैग 50 केजी अमा थांगदा लुपा अनि दगी हेने पिबिदना ngasi बहु लागली अदुना मसि मरि लेनबो अथॉरिटी हाइबा तारे मथाई एंटरप्राइजेस ता अखोइना हाउखिबा तांग तेरेता इमाल हदि मेमोरेंडम अमा अल्टीमेटम गु लेना थाज सबमिट तौजखरे अदुबु ngasi बहुदा रेस्पोंस अमता पिबिदना लाकबदगी अखोइना हाइबा खुंजंग कयामा हाइदि खुत्ता हदी थौरी पुलगा चिंदा मु फिकीदुना रेली CAF and PD Laborers Welfare Association Sangai Poro Imphal nasu CAF and PD Laborers Welfare Association Jiribamna sangsiliba khongjang asi maram chai hairaduna handling contractor Mathai Enterprises ki mathakta matik chaba thabak laukhatnaba mari leinabagi pukning chingsilakli All Jiribam BDF Welfare Association na BDF oiramba laikhidraba Sinam Sanjit ki apopi mama Sinam Kabok leida sengi tengbang oina lupa lising yangkai khusinakhrei lenga ki maikaidagi karigumba mating ama fau pibidaba BDF na Manipur Police ki makhada leiduna police ki maru oiba thabak thoram kaya mating pangli adubu lengak na BDF singbu karisu leitana lobasi pende haina All Jiribam BDF Welfare Association ki maikaidagi thamlakli Imphal More lambi paringi Technopolda ngasi ayu khanghaudana chingning khairakpadagi lambi chathok sasinda pung khara khudong chadaba thoklure adum oinamak lambi paring adubu semchinbagi thabak chathariba company ki sinmi singna kintharakliba chingleibak sing adu lokthoklaba matung mahusagum lambi faunakre haidi Regional Institute of Medical Sciences RIMS na sinduna Bharat na British ki makutagi ningkha tamlakpa chahi humbutra humdoi surakpagi palan thoram ngarang pangthokre loinana famung taret leiba ICU amasu hangdokre thoram aduda RIMS ki director A Santana Bharat ki machu ahum gi firal pahenki loinana guard of honor piki makhata na director na famung taret leigadaba nauna hapchin ba ICU amasu hangdokhi Technopol District ki manung chana laiba Kwatha Khunchauda Independence Day gi thoram Taranithoi Shuba Assam Rifles Kwatha Post ki kangbu na sindna pangthokhrei Taranithoi Shuba Assam Rifles ki Post Commander na machu ahum gi firal chingkhatkhi Kwatha Khunchau Club ki kangbu da sana khotna bagi potlam kaya su khudol tamkhi Kashmir Tampakta Laiba Mahi Tanfam Sang Amadi Lenga Kiloisang Singi Lakliba Ningthokaba Numitagi Mahosagum Hanglagani Haina State Adugi Authority na Lauthokhrei Jammu Amadi Kashmir gi Governor Satyapal Malik na Hiramasi gi matangda order ama thoktuna khangan khibani tapna landline phone hana mathok toba
hauhalaga mobile amadi internet singsu amok mathau toba hauhanaba khongthang lokhalakpa yai haina thajaba yaba pau aman hairi panba yai article 370 lokthokiba numitagi Kashmir CRPC gi dara chamaga nifu mari chalaiduna akanba thingba thamduna laglibani Union Defense Minister Rajnath Singh na ngasi India gi nuclear hana sijanadaba haiba policy adu ngasi makidi adum lengdana leiri adubu lakadaba matamda kari ahongba lakadagi haibadudi tungda oirakpa fibam gi makha pongani haina phongdokhre India na nuclear test ani tawkhiba Rajasthan gi Pokhran da Army Scouts Master competition loisinbagi thauram yawba lakpada phongdokhibani mafam aduda Defense Minister Rajnath Singh na India gi hana gi Prime Minister Atal Bihari Vajpayee na lekhidaba chahi ama farakpaga mari lainana luchingba sigi mafamda ikai khumnaba utkhi hauze amu sanabagi pau phongbigani Thasigi tara taretagi kunithoi fauba Brunei da pangthokadaba Junior Asian Championship ta saruk yagadaba Indian team ngarang Delhi thadokre hairiba India ki team asida Manipur dagi Y Ichantombi NG Kajal Chanu M Malemnganba L Nelson Maitei amadi O Malemnganbi yauri team asida yauriba Bishnupur District Wushu Association ki sanaroi Moirangthem Malemnganbagi damak mai paknaba yaifathongni thoram ama association ki office ta ngasi pangthokre Association ki President TH Norendro, Publicity Secretary Dr. H. Roman Amadi Thomi Kayasu Saruk Yaki, Malemnganba Nachau Awang Lekai Degi M. Ajit Amadi Panthoigi Machanupani, International Kung Fu and Training Academy Ningthokongda Ahanba Oina Tamba Haukiba Sanaroini. Thang tagilamda matam sangna punsi kathok lamba sintak purel oiramba Moirangthem manina khanghaudana lekhidabada awaba phongdokpaga loinana imung manunggi awabada saruk yari haina Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Association gi cherol amada hairakli ngasi nungthil phongkiba pauche singda kari kari maruba pau yakhibage habadu myam puna miyeng taminasi Kanglei Park ki maira ngarang humfutara humdoirak suba Bharat ki ningkha tamba numit August 15 gi thoram pangthokre athoba Chitaranjan laikhidabagi ningsing thoram pangthokre Yairipok lambi sembi dabagi ban hena kansinkhre Standard Rover School Authority na monthly fee soidana bohonabada Mahiroi Singh nungsiba sabani MSU Kangla Pau Mahiroi Singh na lairik tambada awawa mayong ariba paisa ka hena changliba kokhanaba Resident School humfu hangdoklagani Chief Minister akan ba Jackson Thaurang marakta humfutara humdoi suba ningtam numit pangthokre Aikhoi Pukchel Sengsi Sengdrabadi khudongthiba nangani Biren Contractor na matam gachunaba khusumal pi dabagi mayokta lever singna protest tokre ranking jani pi bada Manipur yamata yawbang amdaba laibak thibani Sanjay Pandam India gi Prime Minister Eramba Atal Bihari Vajpayee laikhidabagi ahan banning sing thauram ideology wangba BJP gi makhada mapung fana chatpa ngamlabadi North East State chawkhatkani Chief Minister Ningsing Maira Pebam Chitaranjan gi Ningsing Gomon pangthokre grassroots national level fawba chahi sigi September gi December fawba BJP gi election pangthoklagani BJP Manaba Chief Minister na naronda mito pusilaktanaba checksina haikre afas follow thoktabagi mayokta masamathanta mai thaduna sijakiba athoba Chitaranjan gi 15 suba kumon pangthokre School Authority na thagi fee soidana bohonabada Mahiroi Singh nungsiba sabani MSU lambi sembi dabagi mayokta lambi tawkhaikre loisilakpada maroiba pau mukana pizari Bharat ki hanagi Prime Minister Atal Bihari Vajpayee yamna singthaninga oiba mariba kunungsijaba misak amani haina Chief Minister na masak mahak laikhidabagi ahanba kumon thoramda phongdokhre Amuba ain ki mayokta masa mathanta mai thajaduna laikhidraba athauba Pebam Chitaranjan gi 15 suba laikhidabagi ningsing thoram pangthokre Chingi lamda cultural gi activities hengatnaba amade district library sing fagat hanbada sarkar asinasu ahenba mityeng thamli haina Art and Culture gi Minister L Jantakumar na phongdokhre Mahiroi
लेविसना मिसिगी लंगला लंगचिन पुथोकनबा मियामना खोंजंग संगसिनबा लेप्त्री अमरोमदा सेंटर रोबर स्कूल अमुक हना हांगदुना मथौ तौबा हौख्रे पुवारीगा सागोनरिबा थोंग नंबोनबी लेंगाकना मिजेंग चंगहौद्रबदी ngasiगी खुनाय असिदगी मांगखिबा याना लेरे ngasiगी oinadi manipuri paumata ansa loisare meng tabiriba singbo amuka na khurumjari